you a sense of freedom, both mentally and it brings lot of enthusiasm. Тэгээд багш нар маань 2-3 ч юм уу хамтарч ажиллах юм бол дэвж чухал. Ганцаараа ажиллаад байхад хамаг хариуцлагын ганцаараа өгч толгойд иршээд байгаа. Тэгээд 2-3-аар ажиллангууд яг үгээр магадгүй таны амьдрал энэ төрлийн чухал ажил гараад та явах хэрэгтэй болсон бол хичээл зааж үедээ та орхиж явж чадахгүй шүү дээ. Тэр байдлаараа та өөрийгөө өргөжлөө бас хязгаар байгаа. Тэгээд өөр 2-3-тай хамт ажиллаж хамт яг та биеийн хөрөлт гэсэн оюутны эрхчлөлтөөр өөрсдөө амьдралыг авч явж чадсан бас хичээлээ зааж байна. Грант центр 10 багш мэдээ ажиллаж байгаа. 10 teachers are working in the center, very good. That's how we should do it. More teachers. Олон багш нар маань So it's better, always better. хамтдаа ажиллах юм бол Space is well utilized. Good. So we will do like that. We will have more centers and more teachers. I want you to be happy first of all. Тэгээд бид зөвхөн олон төвтэй олон багштай олон гэхдээ хамгийн түрүүнд хаана ярмастай дараасаа гэж So write down all that what you need and what your ideas about it in one sheet of paper. In 1 hour, half an hour you can do it and hand over, and then they will look into it. Тэр бүгдээ энэ соочраад нэг хот тандээ ямар санаа байна юу авахмаар тэр болгоноогоо бичээд өнөөдөр харааш гараа. And there is a teacher special advanced course Sejal is taking. Just announced. Тэгээд багш нар зориулсан дээд курсыг Sejal багш маань явуулах чагруулж ажилласан байна. Зөвхөн багш нар зориулсан дээд курс, энэ курс одоо юугаар авдаг гэхээр янз бүрийн процесс явагдахгүй, юу ч явахгүй хамгийн ихний цагаар бэлдээд ерөөсөө нэг цагийн хамгийн өндөр багаас нь тогтоод явах болно. Тэгээд Мишгэн бас содрууд явна, ипруудын сайхан тэгээд бүх хичээл маань хөндий багаас нь тогтоод байна. I'm talking about the teachers special art course. How Very nice, very good. Okay. New version manual and we brought here 40 manual. 40 manual brought from India? Mongolian translation? Yes, manual. And there is new version of the basic course manual also. We will give everyone that also, and soon we will put the Kriya in an MP3 format. So cassette we will be done with it. Тэгээд энэ шин бас өнцөг курсын manual гарсан байгаа. Бүгд хөргөгдөх болно. Тэгээд одоо бид нар сударшин Kriya MP3 хэлбэрээр түгээд тэгэхээр кассет хэрэглэж байна. My name is Sitam Bas. And when you visited last time, I was telling that I want to donate 21 million to groups to the Ashram Saving Organization, and now I want to give it. So to whom and where I have to give? Yeah, you talk to. And I'm going to give the 6th small building, and I would like to have a center in that building. Good. Very good. Sanban. I will have to learn more Mongolian language now. How is my take? You have my take meditation? Wow, it's great. It's not. I made in Mongolian language meditation tape. Sarah helping me.
Дараа орчуулсан тэгээд би Монгол эцсийн кассет гаргасан байгаа. She taught me some Mongolian. Монгол хэлээр In Mongolian language, you don't have it now? we Okay. It's not it. The language, it's not okay. Did you check it? It's everything. Better. Rajikush is okay. People can understand? Even better. Okay. Two meditations, space and Panchakosha. Guruji, today the online registration is going to introduce, and there is that transparency, money Yeah, transfer. transparency will be there, online registration will be there, with many facilities. Teachers will have all, you can put your courses, people can just register, we will do all that. интернетээр бүртгэхийн систем тэгээд мөн санхүүгийн байдлын e-card байдал гэх мэт маш олон зүйлүүдийг бид нэр хийн. Тэгээд багш нар маань маш олон туслах хэрэгцээтэй And we'll give lot of tapes and books and all that. We'll translate. Recently I spoke on Keno Upanishad. People enjoyed very much. It's all about higher knowledge. We'll translate that also into Mongolian, and we will make everybody available, make it available to everybody. Okay? But now it's time. маш олон ном болон CD зүйлүүдийг орчуулж өгөн хамгийн сүүлд би Keno Upanishad бодрыг ярьсан. Энэ бодрыг бас монгол хэл рүү орчуулсан. So senior teachers will put the tape and then they will explain to you, translate sadhan and others. You can do that program. We'll plan all that. Okay? Right now, you want to meditate for a few minutes? But in August, in Bangalore Ashram, special Mongolia group can come to do the course in your presence. So Ashram people have set the date. So whenever they August or January. maybe when it is very cold here, it is easy for them. January. January also they have said. Манай сард юм уу нэг сард гуружитэй дээд курс Бангар ашиг болгоход Монголоос маш том групп болоод авах хэрэгтэй. Yes. And Twitter and Facebook, my account is there. You can all be on the Twitter. Srishti Speaks. Twitter дээр бас Srishti Speaks гэсэн хаягаар багш шүү. I keep giving little knowledge now. Тэгээд баг мэдээлэлийг өгөөлаа. Okay. So, what do you want to go for dinner now or want to stay for a meditation? Ороо санаад нь бэлтгэсэн. Guests have come already, right? Do one thing, you all meditate. I have some guests, some parliament members have come to see me. I will meet them, but I will be here also. Тэгээд надад бүгдээрээ диплом жолн бас үсэг болын гişүүд ихмэтчэн зочид ирсэн байгаа. Би бас энд байх So уу. I will be here also, I will be there also. Тэгээд So meditate for 20 minutes, and then have dinner. та 20